lasemini sizoyiphathela umfundisi ungithi wasesazisweni temple inkosi zimbusise. Mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Baba Nkosi amakhosi ngizocela umvangeli umsomi walakithi ethemba yena angileke umthandazo wesabatha. Ba ngiyayikhetha inkosi asesiphambili. Ba khonza abahle enkosini indawo ingimi kuyo inzima ngoba indawo kaNkulunkulu ngabe uyekhuluma kulabantu bakhe abamemile amagumbomano omhlaba njengoba begcwele kangaka nje. Mina ngumntwana omncane kakhulu kuthi ngama phambi kwehamente kaNkulunkulu, kodwa ngizocela uNkulunkulu abe ngakimi angihlenge kulomsinga onamandla. Ngicela uNkulunkulu ngisihlabelelo samakhulu amabili anamashumi amane anambili 242. Go see it you Semagandye
Ngiyabonga. Ngicela ukudlula encwadini la eBhayibhelini. Incwadi ihlabelelo yekhulu neshumi nesikhombisa ifundeka kanje. Dumisani uJehova nina zizwe nonke, nimbabaze ninabantu nonke, ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina, futhi iqiniso likaJehova lihlezi kuze kube phakade. Dumisani uJehova. Amen. Bakhonza abahle enkosini, ngithe indaba yesikwe inkulu kakhulu, kodwa ngizoyiqale la. Lokhu hambe sihamba ngako kuyindaba kaNkulunkulu, akuyona indaba yomuntu. Akho umuntu emhlabeni wacabanga lento, kodwa uThixo ophathi kwethu, owayeneplan, oneplan namanje, ozoba neplan futhi nangesikhathi esizayo, ngoba uNkulunkulu wethu. Leli bandla wamkhulu efika la lalingasonti ngeSabatha, kwakusontwa ngesonto iminyaka eyi13 kusuk 1910 kuya 1923. Okuthe kubuye inhlakazi phansi lakithi eintuthaneni ethu lapha isikhumulo esikhulu kuthiwa ivivala la khona. KwaNgolwesine kuJanuwari inyanga isiyophela, kwathi mase kuhlelwa phansi eintuthaneni kuphunyulwe lase leshona ilanga kuzosanga kusasa bese kubheke kuphakameni. Ngalelo langa kusanga kusasa ithi induna yalapha kuphameni uMngomezulu la selina kakhulu ngoLwesihlanu, layishaya imvula laduma kakhulu. Wayesethi baba mkhulu, bantu bami ngeke siqhubeke. Kwase kuyalalwa, kwasa ngeSabatha bahlala futhi bangaqhubeka, baze uvuka ngesonto sebebheke emzini omkhulu wasekuphameni. Mase kufika kuphameni uthi bantu bami ngesikhathi silapha eintuthaneni liduma kakhulu izulu, kwahla yonke imibala ngosiyicabange. Kufike ingilozi kaNkulunkulu uzilili, ingilozi yeSabatha ilethe imithetho yeSabatha la. Yayisisho ukuthi iSabatha liqala kushona kwelanga ngoLwesihlanu, liphele ukushona kwelanga ngeSabatha, aliqali ngo6 nje abantu abaningi becabanga. La kulenkolo yakithi insimbi ezikhalayo zisihlanu
kodwa isikhathi baba omkhulu engakawushilo umhlaba insimbi zayikhala zazimbili kokuyinsimbi yamashangena kuyinsimbi yesonto ingekho insimbi kaNayini ingekho insimbi kaSikisi ingekho insimbi ekhalayo uma kunesimo esinzonzo abadala bazi ngisho ukuthini mangisho njalo lezi insimbi ezintathu zazingekho kwakho lezi ezimbili uvuka nathi wawungena kusenje ngo7 kuya ko7 ungangeni ngo9 engisho ukuthi ke imithetho yesabatha yafikela laphansi ezintutaneni isabatha liqali ngo6 uSikisi no9 uzowuchaza ukuthi wavela kanjani wawungekho isikhathi esiphambili kuthe ngoMay 1 1935 ngo4 o'clock ntambama phakathi eqhugwaneni ubamkhulu wayehleli kulo wayesebiza inhlasuthu embili uyibiza ngenhlasuthu wabiza umfundisi umngoma walakithi eKhangelani la eHlimbithwa kanye nomphathi weinsizwa uNtombela uhlala ekudeni wayesethi kubo lalelani bekani iwashi la nibheke isikhathi umphefumulo wami ozohlona ngaso nomzimba bese nisibhala phansi niphinde futhi okwesibili nibheke isikhathi umzimba wami ozokwehliswa ngaso wehliswa phansi elibeni ukusho ngoMay 1 1935 isikhathi ku4 ntambama ngakusasa kuseni owebiza inkonzo wasephuma wasememeza inkonzo kavuka nathi eyibiza ngolwesine kwakuMay 2 maybe ngolwesine usuba omkhulu gijima umise lo ubiza inkonzo ukuthi akame kancane kunomsebenzi omkhulu osazokwenziwa manje wayisema lo ubiza inkonzo kwasekuhlalwa nje la selifika leli hora lesishiyagalolunye waso yahlukana umzimba nomphefumulo base bebhala phansi umfundisi umngoma nohlala ekudeni Ntombela umphathi weinsizwa basibhala phansi lesikhathi kwathi ngesonto umzimba kaWamkhulu ngesathi wehliswa lemzimba sekuphamene eGetsemane wehliswa ngo6 o'clock ntambama baphinde babhala phansi kwase ba umthetho kuleli bandla ukuthi kula lezi insimbi ezimbili ezikhalayo azilawuli isabatha lawulwa ukushona kwelanga ngolwesihlanu nokushona kwelanga ngesabatha uzothi umunye maliguqubele uzobona ngani ngiyazi abantu bahlakaniphila abakhona lesontweni abazosho nje maliguqubele ubona ngani ngoba asiboni indlava yelanga uzobona masikuthi zwala la indlu ngoba hayi selishonile ilanga manje maliguqubele hayi uSikisi ngithi ngiyilungiso leyo ndawana ukuthi akuyena uSikisi uqala isabatha qala isabatha ngo6 mthetho webandla uthi isabatha liqala ukushona kwelanga ngolwesihlanu liphele ukushona kwelanga ngesabatha ngoba sisenkonzweni kaNkuluNkulu silawula uya akekho umuntu usilawulayo njoba sikhona silana nje akekho wazi ukuthi ukusuka manje kuzokwenzekani ungacabanga wena kodwa kusasa lethu sonke lisezandleni salo lapha epulpit alikho komunye umuntu ngani ngoba uNkulunkulu okhona phakathi kwethu umdala kakhulu wayekhona eqaleni kungakenzeki lutho yonke into yenziwa uye eyedwa engabuzi kumuntu akho umhlangano wahlanganayo ngesathi enza umhlaba edala nabantu abakhona emhlabeni nangesikhathi kuhlubuka uLucifer
uThixo wayekwazi lokho ukuthi uzohlubuka. Angizoyilanda ke indaba yakhe yinde kakhulu ngoba isikhathi enginaso sincane kakhulu esiphambi kwami. Kodwa ngizolanda indawana nje le khona indawana lapha eBhayibhelini engabhaliwe engekho. Ngayingaphatha inkonzo la ngezansi ebuhleni ngathi incwadi la eBhayibhelini ayiphelele bahomzela abantu. Ngabezwa. Ngizoveza okunye namhlanje. Mawubheka lapha kuGenesis isahluko sesibili. Kudalwa uAdam. Kuqala ubunjwa ngomhlabathi, hayi ngezwi. Kwase kuphela isikhathi kwase kubunjwa uEva naye ngomhlabathi. Eseba umsizi kaAdam. Ukudala kaAdam akukho isahluko sokuqala kuzokuthole. Kusahluko sesibili. Kodwa isahluko sokuqala bakhona abantu abadalwe ngezwi emhlabeni, owesilisa nowesifazane. Uthe uAdam esedaliweke, impi yokuqala ezwini yayisidlulile, impi yeingilozi. Ngesikhathi ingilozi ihluba uNkulunkulu kwahlubuka u1/3 kwasala u2/3. Yahlulwa ke kaLucifer, neyazi leyo ndaba. uLucifer kawayekhona ngesathi uThixo edweba iagenda yasezulwini. Ukuthi kuzokwenza kanje ngesikhathi sesokwenza ukuthi senza ukuthi weyazi yonke. Ngoba uLucifer omunye wama-archangels asezulwini njengoGabriel noMichael, ukurenke efanayo. Bese bakhona ingilosi engezansi kwabo. So iagenda yasezulwini weyazi yonke. Usebenza umhlangano ke. Uthi kubiza kulezi ezakho ukuthi ake sihlale phansi senze umhlangano. Ngithema ngicheka ohlelo lasezulwini ngabona ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi kudalwe izidalwa ezimbili bese zibekwa zodwa endaweni ethile. Ngakho lezi idalwa ngizoyihlasela ngoba ngehluliwe empini yokuqala. Wase suka uLucifer mase ubambela umhlangano wasithi ubani ozongihambela akwenzela umsebenzi zanqaba zonke ingilozi ayenazo. Kulowo mhlangano kwase kuhlubuka ingilozi eyodwa, igama layo uAbdiel. Wathi mina ngeke ngisayingena le ndaba, ubuyela ngala kuThixo. Wase hluka uAbdiel. Wase uLucifer cha ngizoyibambela amathupha mina manje. Wase nqamula umkhathi. Wafika lapha ekugcineni. Wangena kuMilky Way sikuyo. Wayofika kusolar system lesukuyona. Enelanga elilodwa. Nama planet awu22 kwamanje. Waseshala lapha ekugcineni, wasebheka emhlabeni, wathi awunazi lezayidalwa. Ngizoyihlasela. Ngoba ngihluliwe. Uneqhubu uLucifer ngoNkulunkulu. Wayesesuka utheme enqamula umkhathi emilapha yana ebuka emhlabeni. Kulomhlaba esikuwo, kule planet yesithathu mawusuka elangeni. Abafundi bayakwazi lokho. Wayesebheka lapha na kwisolar system khona ingilozi ebekwe lapho. Igama layo uUriel. Uthi uUriel hawu uyaphi uLucifer? Impela uzohlasela lezi idalwa zikaNkulunkulu. Wayesetshela uRafael ngapha, Rafael gijima. Utshela uGabriel ukuthi abe uNkulunkulu nangu uLucifer ngibona inqamula umkhathi. Mangiphiwe Nkosi nami love down
kuthe uma ufika umbiko kuGabriel wayesesuGabriel wayesekuThixo wathi ubonakala uLucifer inqamula umkhathi okushuthi impela uya kulabo abantu abadalwa bekwa ensimini yaseYedeni isho njalo ingoma yakithi u114 uGabriel kuAdam wamnyakazisa Adam lalela kusasa ningahlukani noEva ubonakele uLucifer enqamula umkhathi uzekini Adam ungalenzi iphutha uweqe lo myalelo uyezwa avuma Adam impela ngiyezwa aphinda lale abuye futhi kwesibili uGabriel uzwile ngitheni Adam ngizwile yisho abesesho uAdam bese hamba uGabriel kusekuseni bese uAdam Eva kade kufike uGabriel la ezosiqwashisa uthi uLucifer ubonakele enqamula umkhathi impela uze kuthina ngakho ke singahlukani uma sithwabaza ensimini yaseYedeni sinqamula siyale singahlukani ungaphumubhekele namphume ngibhekele ngoba sibabili sokwazi ukumnqoba kodwa make sahlukana unamandla lo muntu wayesithi uEva lalela Adam nginengqondo ephelele njengawe njengoba siqwashisiwe nje ngizombona mina mefika uLucifer meqhamuka ngizombona impela kudla obusungitshelile athi uAdam lalela unamandla lo muntu adazinkani uEva agcine uAdam ehluliwe wayesenqamula kuEva wabheka le noAdam wabheka le kuthe ilanga selingale sebeshayile o12 kuya ko1 yasaqhamuka imambana le uLucifer uthi uThixo namagwegwe itshethi incegela yasifika yangafika kuyiyona ngempela yangena enyokeni nangu Eva yadlula phansi kwesihlahla yasiyambiza weEva amangayo ukuthi ubalo ngibizayo mithi yaqhaza akuyena uAdam ngoba inyoka nje lena cha impela mina ngiyinyoka ulwazi kanjani ulimi lwabantu lalela imala iduze kwesihlahla ngikutshela awuzazi indaba wena uyambamba lalela uyabona yabo lesihlahla lesi singaphesheya athi Eva ngesibona njobona ngiyinyoka nje ngikhuluma ulimi lwabantu ngidle isithelo salesihlahla ingakho ngikwazi ukukhuluma ulimi lwabantu imbambe impela yamphothi imambana akaboni lo ucaca ukuqhamuka uLucifer gaqa lakhe lutho ngesikhathi uEva emangele yilento eyenzekayo hawu kunjalo na sondela abese sondela ubona isimanga yena ithi aziyenzeke inyoka ikhuluma inyoka azikhulume abantu abakhulumayo athi lalaka ikha lesisithelo ngisidlile mina ngase ngikwazi ukuthi ngikhulume ulimi lwabantu wasesikho uEva isithelo akanakile lesi sithelile sokuthi bangasidli hawo sishaya emlonyeni anasidle athi mithi uyayiqaza ibona hawu sengiyinqono cha impela ngeke umngane wami Adam ngimiyeke ngizomnika lesi sithelo
bese behlukana bo imambani melapha nekhona nithule ibuka imisebenzi yayo bese fika uAdam futhi uAdam ulela bese yamvusa Adam ngize neindaba ezinkulukazi athi Adam indaba zino nazo ngalubhekele nami ngabheka le akho ndaba uza nazo wena athi lalela kuneindaba enkulu kabi inyoka seziyakhuluma athi Adam namanga khuluma inyoka lalela ziyakhuluma inyoka zidle lesi sithelo ngifike ikhuluma inyoka yangibiza ngegama lami athi Adam uyabona bengishilo uyabona lesi sithelo lesi ilesi kodwa singasidli ngikutshele ngathi uzokulutha lona wathi hayi aqhamuka uLucifer wathi hayi lalela la ngisho unamandla usemse amaqhinga anzima wangena enyokeni wasekhuluma ulimi lwabantu einyoka inyoka ayikhuluma ukubambile wena wasiyamncenga uEva encenga uAdam wagcina uAdam isidlile isithelo Himzuzwini nesikhathi kathi ke ngahliseka Nkosi yami ke singawudla lewambu motiva vampila vamike indaba wasabaleka uAdam noEva bayibocasha ehlathini isho njalo ingoma yakithi ithi ekushoneni kwelanga wabizwa uAdam ngisho ukuthi uThixo khona phakathi kwethu umdala kakhulu lesi ngisho izinto ezikhona uma sila singaba ntwana bakaNkulunkulu isho njalo ingoma yakithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bangeke bahlukane uma behlukana bangaba kabani uyabona ula umNazaretha kufuneka ushembe abe owakho wedwa ungamshebi namuntu nangasiphi isikhathi abe nje owakho wedwa umgwinye abe ngaphakathi kuwe isho njalo usho njalo umkhulu silapha emzini wasiphameni uthi musu umgcoba nje ngamafutha ngoba uzombe emazolweni abesesale emazolweni kusho umkhulu siphansi lapha phansi kwemsilingi eparadise kwenzeka inkinga ke sasithunywe osesihlalweni lapha kwaIsrael kodwa ke insambatheka impela insinda betshata angisho ithembele silapha neJordan bakhona umshumalunsele nangu lapha ya bakhona umfundisi umthetho khona umvakela untombela bakhona umfundisi umpanza siphansi la eJordan la uJesu wabhabhadiswa khona uJohane umbhabhadisi ukanina wakhe owezala uElizabeth omdala kunoMaria
bezalwa unina uAna. Masi lana ke simileke akuzobiza umuntu ngegama lento ngikhuluma bayayazi laba bawofakazi bese kusuka umbishophi weinkonzo abesithi bakhona ngobhabhadiswa kusasa hayi bese bevuma abantu cha sifuna ukungena la wangena khona uJesu sasi iphetheke zethu lezi ezimhlophe zokunqoba akekho ongayiphethe ngoba emhlophe hayi bese sifa thina sivange siye lapha neholo so hayarisha asikhipha ngamali ufaka umNazaretha asuphethe masi la phansi eJordani sekwenzeka inkinga ke kunabantu abayisihlanu ababhabhadiswayo babhabhadiswa umbishophi weinkonzo nabo futhi abeyinkonzo lithi inyanga Zulu labantu abantu bangaphandle isho njalo kodwa khona igama lokudelela ngilisho lokweyisa uma besixhoza selikhiphe lelo gama angizolisho kodwa njengamanje phambi kaThixo sesisodwa ngale ngaphandle abesengena umbishophi hawu bese yabuka hawu athandazi lo uyangena nje manzini qambu phakathi nanguya afika amanzi afike la ovalweni abesema bese baqhweba abantu bayisihlanu inhlanhla embili besifazana abathathu bisingena inhlanhla le u2 ayiculise emanzini iphume yombili ngokulandelana bese beza labesifazana angene oqala amshonise phansi aphume angene wesibili amshonise phansi aphume angene ogcina lo ogcina usisi nje uyabona wondlekile athi mesondela kuye athi methubeka isandla ekhanda uthi umshonisa phansi emesimthi ngqi imazi le imbambela engalweni umbishophi ithi umnyasa kancane mawusemanzini ubalula awusindi mawusemanzini yasimthatha amthi qwambi phansi yasiyathula kwakhala amagwebu ngaphakathi bum yasiyamaphakamisa yambuka yamoyizela yamphindisela futhi obhajadiswayo ubhajadiswa umbhabhadisi wase kumemeza uPrince Vusumuzi Zulu sasamba naye ulapha phezulu etebhisini le ndawo iyehlela ibheke ezantsi uthi yelekelelani maNazaretha awu bese siphenduka umfundisi nje lona uma phambi kwesonto impela ashumayele wayesekhomba la kuthina manje akehla ingane phezulu ezela azotakula umbishophi sayisathula nje uthi umfundisi umthetho nanga ukhona la angimhlebi hlomuka nawo ukonakala ngase ngiyambheka ngathula nje wasithi umfundisi umpanza eyani imizuzu ibhayisikophi yaqhubeka lapha nemanzini engemnandi ukhona ukuthi ukuthandaza umile ubhekile igelekeqeni ungaguqi ungavali futhi amehlo ngase ngithandaza ngibhekile ngabeza uThixo lo olapha epulpit ngibhekile impela ngimi ngithe mpo ngambiza ngase ngiye emanzini akho manje ngawasebenzayo ngafika bamba nje lo isihlakaleni lo wesifazane kancane ngase ngithi woza umthenqilo ugrip impela indaba okudlala
awuseza nombishopi seyizaphumela ngaphandle kwamanzi umbishopi kushana amadolo kodwa ngikhuluma indaba kaMbishopi ngikhuluma indaba kaShembe indaba engikhulumayo angikhuluma indaba umbishopi masifika ngaphandle ngithi mdedele wathi ngithi myeke wasiyamyeka ngesatamyeka umfuso umthethwa nangu wathi umbishopi khuphuka baba uhamba endlini yokushintsha ngeselo umbishopi edonsi itebhisi washayeka phansi lo sifazane dinsi phansi wasehayiza lakhala idimoni malikhala idimoni sase siyabipha sabafana baseNazaretha sathula nje sabuka la kubhabhalisa abaningi abantu ababhajiswayo abamhlophe abanjani bonke basemanzini kodwa emva komzuzu sasesondela kulo olele phansi sasisiyamzungeza sangamthinta ngesandla sasishaya uverse 3 engomeni yeziguli uyayazi sadonsa nje yona la phansi sathi simnje kuyona uverse 3 samshaka 3 wasiyaphaphama lo wasiyasukuma sathi hamba nawe uyilapha endlini yokushintsha ngikhuluma ukuthi uShembe usebenza kude ela ngaso sikhathi uba inkosi uThingo yayila eJudiya ingekho kwenye indawo ngisho ukuthi ukuthandaza kukhona isikhathi sokuthi esinzonzo la ungathandaza ukuthi uzoguqa ngamadolo uvala umnyango usuthandaza uthandaza ubhekile mase uhlane nenkinga ubona isikhathi siyahamba lokho futhi kwenzeka kumfundisi umnqayi kwala kithi la uPetros umnqayi la kangcolo usijeduzi la konqetho ukomnqayi kulapho ehujwa abangaphandle beyikonzo ngaphendla koNyukhasela befuna ukumbulala bela emva kwakhe umfuso umnqayi wenejubaneke wafingana waluleka bela themesho naphansi emfuleni umzinyathi ufuna umfulu ugoli intethe wasemwa wathi mpo bayeza labantu basondela igebe liyancipha waye sethandaza ebhekile wathi Shembe oyingcwele uma kuyintando yakho ukuthi ngibulawe labantu abangahlambulukile ngiyavuma kodwa manje intando yakho ngicela ngiwele lo mfulo ogcwele kwase kuvela ugode emanzini olumnyama sucu hawu thonte umnqayi wahamba kulolu godo inkinga ngalolu godo ngesathi yaphambili lushona phansi ngemumva wahamba njalo lokho livele nje emehlweni akhe phambili amanzi adlula kancane uyabona hayi ugodo lumnyama nje lo ahamba umnqa aphumela meje khapha ngapheshe shone phansi ugodo kwangelona ugodo uThixo ophambi kwethu wavusa inyoka enomhlalo obanzi wakwazi ukunqamula umnqayi ephephisa umfundisi wakhe kulabo abantu bangaphandle banegama labelithile Halloween goe udumo la oh himself in us ni alube Dioma la oh
emhlabeni nasi yini eyenza ukuthi uAdam uNkulunkulu ambumbe ngomhlabathi benoEva okwenza lokho ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukutshengisa ukuthi isono noma ihlazo igama lesizulu lingena kanjani kumuntu ngoba uAdam akonanga ngabe asinje ngabe uThixo akekho phakathi kwethu ngoba uNkulunkulu emhlabeni eze kubantu abangalungile abantu abanezono ukuzobasindisa abathatha babuyisele endaweni ababeke kuyo isho njalo incwadi uverse 15 thandazo yesabatha ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade ingakho sinje ngaba sinje okubuhlungu ukuthi leli bandla lakithi lihlaselwe kakhulu amadimoni ahlasele ngayonke indlela ongasuyicabange batha besatanism inkinga khona yinye yilabantu laba abasontela obala kulamatshe ayisikokela abangangeni endlini zesonto umthandazo wabo labantu mabethandaza uqonda ngqo kuNkulunkulu ufika ubhodloze udonga olula emkhathini mawufuna kahle lapha eBhayibhelini ithi uThixo akangeni ezindlini zamasonto ezakhiwe izandla zomuntu shinjalo incwadi lapha yana uyathi omunye nina amaNazaretha aninamali yini ukuthi nakho endle yesonto bese ngiyamtshethi lalela la ukuthi wena wazi ukusondela kwethu emathempelini asobala kaqangqalazi kumthetho kaNkulunkulu owawukhona ekuqaleni iBhayibheli leli esiliphethe lingakabhalwa iBhayibheli liqale lineminyaka ewu 4010
qale ngo-2000 BC busu add u-2000 AD kanye nalo 10 sina solu 4010 ubudala balo. Kodwa ngaphambi kwalapho ku-4500 BC lingakabhalwa iBhayibheli ayekhona amathempeli abantu besonda obala. Bathi labo bescience abafundileyo bathi amandla lokuthiwa i-energy ngesingisi uma abantu besondela endaweni evulekile umthandazo wabo uyahlangana bese uba namandla bese uqonda ngqo ezulwini. Kanti laba abasendlini zamasonto bafika bathandaze mthandazo ushayela kuselinge ubuyele phansi emhlabeni. Isho njalo iscience. Isho njalo. Ngani ngoba thina sinenhlanhla engayiwa ukuthi siphambi komdali wethu. Lokho ngingabazi kancane nje. Ungakungabazi, ungakulinga ukungamokwa kungabazi lokho obuwenza ihlazo lokuthiwa isono ngesingisi. Ungangabazi ukuba la ithi inkosi yangayezulu uma uyiNazaretha ithi uhamba uqonda uthi thwi. Ithi ngoba usendaweni kaNkulunkulu. Uyazi mase kuhlwile. Mawuhamba endaweni oyisabayo. Uyohuba ingoma noma beyiphi nje efikayo busuyayihuba. Mawuyihuba le ngoma umthetho lekhaya uthi mase kuhlulwa huba ingoma uhamba ebumnyameni. Uyesaba. Ingilozi iyasondela ku ungabobheke emumva. Bobheka phambili. Mawubheke emumva uzoyibona usuyahamba emhlabeni. Ngiyakuphile. Ngiyaneluleka nje ukuthi eminye imithetho yala ekhaya ukuthi mawuhuba ingoma uhamba endaweni oyisabayo shabe uyipi noma uyihamisha nje. Ibisiyasondela ingilozi eduze kwakho. Bisibala eduze kwakho. Ungabhekike emumva bohamba uqonde into ubheke phambili sathi ufaka amahanisi uziyongena kini ngoba kwabhekwa qalaza wayibona isuke ikhona ihamba iwumuntu ihamba nje njengomuntu inyawo ezu2 amaphiko bisiyawavala waqalaza busuyayibona uyahamba emhlabeni wena uzolufuka ubugula gula vele uhambe kuthiwa into akwaziwa uvele walala nje washona kanti usuke wenza iphutha wabona lo ungabona. Ngake ngasho futhi la ngathi ungabothandaza uthi mina ngifuna ubona ingilozi. Ungalokothi. Manje ukuthandazela lokho uzosibona ufana nobani. Ngani ngoba lenkolo yobuNazaretha iyinkolo kaNkulunkulu. Sivume sonke la sathi makube njalo mabona udumo emhlabeni nakweliphezulu dumisana uJehova. Yemikhosi emikhulu yezingelo Sound